Ovo je loš primjer, ali koliko puta smo svjedočili upravo ovakvoj sceni. A zbog toga što je takvo nešto uobičajeno, otpad uz puteve širom Crne Gore slika je na koju smo navikli. Što je saobraćajnica frekventnija, to je više otpada uz nju. Ostavljam utisak da smo nezreli, da smo needukovani, da ne vodimo računa o tome u kakvom ambijentu živimo. Bacanje opušaka, šoljica za kafu, flaša i ambalaža za grickalice nije samo pitanje kulture, već i životne sredine i zdravlja, objašnjava Ivana Vojinović. Jer otpad koji je nepotpisno odložen ulazi u podzemne vode, zagađuje zemljište i na taj način kroz različite medijume na kraju se negativno efektuira i na samo zdravlje čoveka. Tek kada bilo ko od nas shvati kako će zagađenje životne sredine negativno da utiče na njegovo ili njeno zdravlje, tek će onda promijeniti navike. Poznato je i da navike lakše mijenjamo ukoliko nam prijete kazne. To su odavno shvatili u Njemačkoj, gdje u nekim dijelovima države za nepropisno odlaganje otpada prijeti kazna i do 100.000 eura. Ukoliko u Singapuru izbacite otpad iz automobila, bit ćete kažnjeni sa $3.700, a ovako je kod nas. Novčana kazna za fizička lica se kreće u iznosu od 20 do 1.000 eura, dok je za pravna lica ta kazna u iznosu od 150 do 10.000 eura. Možemo i preventivno reagovati, da jednostavno upozorimo lice da ne odradi to što je planiralo da odradi. Također, kaže Stojanovićeva, dešava se i da građani prijave registarske oznake automobila iz kog je izbačen otpad. Tu već ulazimo u jednu drugu proceduru koja podrazumijeva dobijanje podataka o samom vlasniku vozila od Ministarstva unutrašnjih poslova. Tek nakon dobijanja tih podataka mi ulazimo u proceduru identifikovanja subjekta nadzora i postupanje po toj prijavi. No, u praksi je situacija nešto drugačija, jer nije uvijek lako identifikovati počinioca, objašnjavaju naše sagovornice s početka priče. To je moguće da se ostvari samo u onoj situaciji kada se komunalni inspektor ili komunalni policajac ili ekološki inspektor ili neko lice koji u tom momentu može materijalno da dokaže da ste, na primjer, vi nepropisno odložili otpad i uz sve te materijalne dokaze da nadležnom organu sve to dostavi. Čak i onda kada se određeno fizičko ili pravno lice kazni za odlaganje otpada u životnu sredinu, kazne idu ispod zakonom definisanih, što nije dobra praksa. A primjer dobre prakse jeste ekipa koja radi na održavanju autoputa koji smo obišli kako bi provjerili da li su građani stare navike zadržali i na novom putu. Jesu, čini se, ali u manjoj mjeri. Zato aktivistkinje poručuju da pazimo šta ostavljamo iza sebe kako bismo se mogli pohvaliti brigom o prirodnim ljepotama Crne Gore.